Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponikta. Songgita tisopia hin pen pherangke amai ke phapon kedam tangar ni social media long boreng avar sai amen pen lak lak atangka nc sakori mate boreng avar sai pipe det pusi alam ki klanglu bangso puthak alangli hin pen lamklar ka chipi kedam tang soar lo pen niliphan akoi nang ki pilake nilidai ave athema nili ahoklo nilisi poisa kerunglu sitami niliphan nangke toy abangdu bangso apot si nili kirungchot nilidai ave niliphan nangke toy vek abang phuatum amen ki On teron lapen Edward Togbi Rock bepen dhonsing ingti latumsi bang trok bang phu bang phi alongta kacho enlo pusi klardak pen lamklar chipi ponlu tangte pherangkya thengnu kaningje pon alam thele arjuponik sinang Kardon nili sangita tisopi ke damtanga news labangka hokali nili phanla ke nai pe koipon bor I labangka nili non media thengno sibang lo he nili lamklar chithan chiphansi nili media no wangi lo la silabang so alam bang ke la ka hokali labang ke la jitu la nili phana pakalek vek amunit atum bang ke Pilo nang lipan pakalek mo pilo nang pakalek tangka. Oh, kalang tangka. Tangka sih. Tangka na pakalek iglo nili phan hedi sakuria men pen hedi. Dulir na pachitok lo. Padon jirpi an pusidame don rablong pusidame nili phan hangoi polo nili hang lo. Kumal lo dulir na pachitok. La Edward Tong bi lo. Edward Tong bi kumal lo. Edward Tong bi department mo ni takali sidame kichirap do pujalo. Forest department nong hedi. Kichirap dundo pujalo. Department employee bang ke kali. Tenang li, kuan sih alang li tum tangkat pilo. Alang li phan nili Edward Tong bi phan tipi ke 2022 that 21 March achiklo. Kuan lo pilo. Laken nola katangka alang li phan pilo nili. Kadun tu kumara phan bang lake kopia department phan pilo. Lata forest department no. Forest department lah. Lake Anita Patorpi. Lapen Bijoy Beitum akru babang lo. Aku kumane phan lason tak tak senang dikirum pi kerek pidun dulang. Lapen akon Nang next. phan order nang pi. Labang la 2022 nim kan lo hedi Edward Tong bi babang ke. Lapen peneng kan la non peneng 2023 bang hedi. Labang ke nilita mane masturul sa guri churok dun lo. Alang li long hedi. Teron sang holong on teron po he. La men jitu nili phan masturul akam nang klem pipo punang chu jok dun lo ipo bang ke hedi. Nili masturul akam chu jok dun lo nili long le service jami nili chipi lo. Ba kabuli tum long tame choram dam lo he. La pen nili pidun lo lakni anatangka nili pidun lo. La pen ke nili phanang puthulo. Jenny non permanent sakurita klang bom lo apus do lo vacancy post la nang li bor itha pujalo aman nili ardulo alang li phan ko an sinang po iginte pula pujalo hedi aman 7 lakhs anang ji polam lo nili ke 7 lakhs atangka ko napin sinang people ma I nili ke la non 2 lakh ta nili ke long le sit jor pot nili ke interest non anda chi tu bom lang polam la onang li la pukali lo ninte bangkep non ba bangi koi non nang li noi collection noi munit collection noi polam lo he collection non ke nili da jurpi do anta collection pilo papuriar anta nili jok pidun lo he non ta Kuan ada collection. la ke 35 jon an teron sang holong ki pilo ke Kuan ba lelo. 35 jon pen hedi nili pen ta dolo hedi nili pen ta dolo 19 lakhs an lo ke Ma phan lo pi. tu telemon lo ke on teron phan lo 19 lakhs an dolang no amen aku da than er lo ke cheng hut penta je mo ne phan pressure nang piri de pusitame en ke non na bang ke chok polo ho ke cheng hut bang ke nang pidun de lo atangka tamin pu chipit jir lo he nang pidun lo en ke non na bang ke hala bu bang hang he de lo lam bang ke Tenang di hang di mahala to malo. nili jitu ki pive ka bang long si nili da che hang bom lo thang respond ta ve hang bom lo arni na paper bom lo hang pi bom lo he mane akam le pa chop pita ka li nang li bas
eson baka thanga proof legi pita kali malam 35 jon an alam bangke 35 jon an pen 19 lakhs an dolang non Karbi Anglong District Congress Committee atumpen bukajan SDO Civil Arideng Pinporalo Kepajerdam. Jakhong poni phain kora nerkep arni anarlo por phai krehini apor malom bukajan block lapen nili block Congress Committee atum chepater pipon pen. Karbi Anglong District Congress Committee atumpen bukajan SDO Civil Arideng Pinporalo Pipajerdam. Jasimet Pinporalo alongke jongpon lake non India det pi along BJP a sorkar kachari bomke hormu hortar ador ke paso gas cylinder phirui athe harsun kelok Kechua jangthu dali toll tax sangpen chenglok ason tin alongta hormu hortar ador ke paso rat ke kiduk kilak arat avi kachong siblo BJP a sarkar banglote gas petrol sang han pen chenglok ador pasun eji pusita non ke ador ke pasonji kalisi kechua hormu pen chenglok ason tin alongta hormu ador ke pabatlok pusi ningjepon Jongsi hormu hortar ador ke paso pen ador pajum je pulotang te ke wangjilang arni airset prungset pen che songnang kok poputa pachinipon Labangso dharna kang nipon along Assam Pradesh Congress Committee lapen Karbi Anglong District Congress Committee VP Roton Inti VP Surendra Singnar Sotro Teron Penchenglok Congress Aya Song along Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Mailong RDP Dun Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Pini gelake Silent Assam Pradesh Congress Committee President Women Kumar Bora Penni Tumhan Inkhatlo District Committee of Senior Banke jointly live la pen Bukajan Block Congress Committee pen laso dharna banke donang ko ke halo je hormu hortar ador kiso essential communities ador kiso ajani situation dakani lo laso protest achala hormu hortar ador kiso banke hoklo stame nangli tum pensini tum kache song theklo sona thang nangli kapre ka organization ba asong na tolang party tolang la puthong atum phanali kopilo ke puji ge Labang kenon Congress delegate ke song nai kali kado kawe public tumta wangsi athema kicho kijun hormu ka nutin da chona so dor kicho kheglong si public tumta nang chon pen wangsi jela ki protest anko lason history lo ave ini sang na dor lai kha 45 rupees an lenga lo party masi bila hile 140 50 toka 200 toka anta ke leke lahai ke mahu me lo lahai ke cho hum se ador so lokote rada tum kit ken pe tumke जीत तो के लोंग तो आर कवे के कमाया था कवे जोइने पेन के किथि पेन भेरे था तो बाटा बिलो लसे लगे बीजेपी सरकार से अप्रांग के चा हुते लसन लजे hormu hortar an ador pasoji hormu hortar ador paso po pa kompo ador pa kompo जीत non congress के दोहर अप्रांग congress के दोहर के 450 100 alang tumbang ke lapen ta pa kom jipu non ke kom ji kali lang ignoi nang ni tum home delivery lo pote a rong alom ke 1400 ananda do noke town along kame home delivery lo pute 1220 rupees an ansi le do lahai bank la immediate kom nang po la bank du kala tum bhansi pini congress certificate song lo mugri ase essential community iman je dam barhise manu amar raise kamai kuribole to rasta na saru phale BJP bon kise এটা যদি কামাই নাথাকা অৱস্থাত যদি বস্তুৰ দাম যদি বাঢ়ি থাকে মানুহ আৰু মৰা বাহিৰে একোটো ৰাস্তা নাই আকাশ চুল গৈছে এতিয়া নহয় জানো গতিকে মানে এইটো যিমান সোনকালে পাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক দামকেইটা কমাব লাগে গেছ আজি ইমান দাম হৈ গৈছে আপোনালোকেতো পাৱাৰ নাহা আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে কংগ্ৰেছ টাইমত 450 দাম আছিলে কংগ্ৰেছ যিটো গেছৰ আজি 1200 টকা হোম ডেলিভাৰী কি হয় 1220 টকা লাগে গাঁৱত যদি যায় এতিয়া ড্ৰাইভাৰ কেতিয়াবা সেইটো এৰিয়া গ'লে 1400-1500 টকালৈকে গৈ পায় এতিয়া কি হ'ব মানুহৰ অৱস্থা বহুত বেয়া মানে এইটো ইমিডিয়েট আমি এজ এ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হিচাপে জনসাধাৰণ কাৰণে আমি এইটো আজি ফাইট কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণে ওলাই আহিব লাগে এই প্ৰটেষ্টৰ লগতে Volong komajia long drugs kechu bangke thoma tuma phan police atum kenep dunlong
Munit atum drugs ke chopen kiver anat akrong pu chini lora phita ke cho atum non pon ta tengni pon bang bilang sonsi bokolia police station ke parlu bokolia higher secondary pathua klam along theman arni kang sampor phai trokra achitim apor bangke thomo sumar atuma phan rat atum drugs ke cho thekdun longsi aphi police atuma phan birta pisi bokolia police station atum adim an pali dunsi bangke thomo sumar atum drugs ke chobom apora hutsi police atum nep ingnang pon longlo Kachingnang cek atuma phan bokolia police atum chepari deng ponsi aron ateng pensi kes pabon pon popusi birta ke tokbom aporahu birta chinidon News Desk Report Karbi Anglong News আজি আমি হাজিঙিমত খেলি আছিলোঁ খেলি থকাৰ সময়ত কি হ'ল তিনিজন ল'ৰা ভিতৰত সোমোৱা দেখা পালোঁ তাৰপিছত আমি আগতেও দেখা পাওঁ এনেধৰণে আৰু আজি পুলিচক আমি ফোন কৰি দিওঁ লগালগ তাৰপিছত পুলিচো আহিলে পুলিচক আমি সহযোগ কৰি পেলাই ল'ৰাকেইটাক ধৰাই দিলোঁ আৰু স্পটত পাইছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈ আছিলে ড্ৰাগছৰ লগতে আপোনাৰ ভাঙো আছে এনেধৰণৰ চব খাই আছে ল'ৰাটো এজনটো হালধীয়াটিৰ আৰু বাকী কেইজন মানে এজন বিহাৰী আৰু এজন কাৰ্বি ক'ৰ হয়তো পুলিচে গম পাব পুলিচে ইনফৰমেশ্যন দিছে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক আগতেও হৈ থাকে নহয় হয় হৈ থাকে বহুত স্পট আছে ইয়াত তাত মানে লক্ষ্য কৰিলে চব সহযোগ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বস্তু ধৰা পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ পিছফালে এজন মানুহ নহয় বহুত ডাঙৰ মানুহ আছে এতিয়া এইবোৰক সকলোকে ধৰিলেহে বস্তুটো ওলাই পৰিব কোন জেগাৰ ঘটনা হৈছিলে এইটো বকলীয়া এখন আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ড তাতে আৰু কেইজনক ধৰিছে টোটেল তিনিজন Broiler abo abeha putha aike song bijit pen alam thi Khotkhoti police station angkang lahorijan ahi thialong jakhong poni fain kora troxy arni broiler chicken wholesale abeha bepar alu choklim kedo atuma phan beha aron alu choklim kawi klembang atum banghini bangke thom atum dampen kapasik sakdon Karbi Anglong Autonomous Council pen kapin khata tengsi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Officer atum lapen Veterinary Department atum National Highway 39 atobar pi khotkhoti along non malom ni thompi pardun ron broiler abo kepon ajo anarlo attractin aron alu langdun bom apora hutsi penang an broiler abo abeha bepar ke klem atum aron alu ke choklim atuma phan anki kayason abeha paklem bomlu mati lahori jan dimapur anat sitami papon long bomlu laswalong aron alo kawi atum kapasik sakdon Chok chepiklo pusi abarim PDC ke chairman songbijit ingtiga tharpen ningjepon Lahorijan angkang non amat broiler chicken wholesale abeha bepar aron alu permit training license pendanglo alu ke dolor ke ronjit teron lapen ari sanghwa tum chotlang lapen penang anatum an ke choklim alu abi pin pensi broiler abo abeha klembom sitanon aron alu kavi atum choklim alu ke do broiler chicken wholesale atuma phan kapasik sakdon laki chok chelapen latuma phan aron pen ingsai nangji pusi abarim PDC ke chairman songbijit ingtika tharpen pachini pon Bukajan pe sarkuru be Karbi Anglong News Nona ke long bangke hala dak la taxation department tumta me alu langlo la pen hala veterinary tumta alu langlo okay pusi dak pana bathai lo sita dak koma tumta ka si yokne sita gari non la boiler mokha bang pasunu de plus puthak puson son ne nari thani tha oh la dak he alang tuma se chipulo anu si la hornbill tv long da he la dak ta theklong lo mani kayum pui nu tamuni la pen arif la hai tum he la tum mane 10-12 jon ni do la tum he Nason la tum mane kidam tang mane 15 dan 20 years an la tum tak mane wo business puri ni tu kiduk teknik pu ratang lo chipu gen ke jom ni abo si wam ko chu thap pu la ancho ni tum hangai la si ni tu kiduk munit ni tum hai ni tu kam chu klem long nai la puson si la tum si ta mi an bang da tum mane atrak si wo ko inke non ni tum la ron di teron ben ni ge jirpo ni tum si mane license ka tu council long ni tu tax pi bom वो la वो के पन अमेंट है ला ने तुम्हें माने एनओसी दो ने तो लोग वेटरनरी ला सो सर्टिफिकेट दो ने तुम हमने करबियांगलो तो नवास काउंसिल पानी तुम टैक्स पीबो तमिल ला ला है तुम हमु पे नामेन को तुम है ला तुम माने अरे तुम ला अनिंग मा थाका नो मुने तुम है पिनी 20 years ला तुम ला दैट बिजनेस क्लेम दैट ला के थे बिजनेस क्लेम करबियांगलो तो नवास काउंसिल फाम kai sita la tum revenue pipe pinian da pipe la tu sita me kumasi la hai tuar ka solab no karbiang lo ton mas konsil si solab mati masi la hai light kumasi pilo karbiang lo ton mas konsil si light kipi mati tum police la hai la da police tumhan masi dorma pilo karbiang lo ton mas konsil si dorma pi mati ni inte la hai ki ju na lang masi pilo karbiang lo ton masi konsil si pipo mati yong si karbiu ang lo ton mas konsil pen alang tung Okol amni hubitha bang si enun chok sita me kerap dunje phangke teksa bang pisilet hui
kacung hupen lok pulote lage koson lage council ni laso council ke okol karbia council kali mati laso council ke kaddo we Karbi Anglong ke do kaddo we akhe tuma council ma bijor si lam ta la tum sense abidat ma mane non ke mane atum rat phan misguide lok la tu non ke misguide lok la tum non mane la tum ke mane upor ho syndicate no ho syndicate kuri to ho bu adam ke 30 rupees ne non ke ne adorso put ho ardu put ha lason si mane rat phan si mane amne la tang hu peng mane lam ka jumi ka be pin lo mane kaddo ya lam ta mane poison se ko lai la tung ang hu peng la si la ni Karbi Anglong kaddo we rat phan la pen la horizon la so taun long do kaddo we rat ta ni chuni ni hin ni ta hin be chuni ni hang bang ke mane la son la hai tum akain no muni tum alam itu marjina ni la pen apak aronjit teron ta batha pin e ni pak aronjit teron ta batha pin e apak mani amuni ta batha pin e la apak ta business kuri ke odhikar do kaddo we ta Indian citizen acap alang ning hang business alang cuklemi stami alang ne sorkar rule arkan pikpen gali sorkar rule ka mani pen sila ni lahaya business claim nang lamel la sok tak la si immediately police atum han action enang Karbi Anglong tunas council tum action enang lahai amuni tum Dherola tok bi arong don pli arat atum MSC Povitro rong pilapen sing tok bi aphan kachurupon son sila khain kor phonilip MSC constituency ke parlo apar tarapong Dherola tok bi arong amekar don pli ahem tuna tum pen sarkar pen kiduk kelak arat atum aphan ake joy pen PMAYG ahem ke long dun pen non ki kim ke rang kapatang pamila pen aron ateng pen contractor sing tok bi sitami pakam ki pajum je pin pen ki kim ke rang kapatang pi pamia pot kachuru pi pajerpon Laben son sinilip MSC Povitro rong pisitami tarapung arat ki kiduk saide pu nang matha CPMAYG ahemso nang pilo bangso nang kang ho nang kajin so thega pot choro parpik lopusi don pli arat atum kachoro pipa jerpon Lapen non ki bang ji ansitami nilitum Dherola tok bi arong arat atum ke MSC alongsi do thipji BJP a sarkar alongsi do thipo puta rat atum pen ningjepon ahok lo sar sarkar pen nang ki pi arona teng pen dang ni tum hanang pilo arona teng pen si daladak local committee tum stame nang klem pipi milo la pen arona teng pen si sarkar sor nang ki pi teng pen si ni tum chodeng pi milo la pen arona teng pen si akam da klem pi milo la si chinghona sar MSC stame arona teng pen ni tum hanang pilo la pen arona teng si klem lo la pen adak chinghon sing tok bi stame alang li bom labang soi hem misen pen alang li budi surena piduno budi surena pi pen la sohem nili tum patang pi milo la si ching hona sar stame ana toganu stame MSC stame alang li MSC chodet pen ni tum han nang kilang pot alang li phan stame akiru pilo la penang par stame alang li ananglong atoganu stame alang li ni methangarat pu alang li chini si ni tum phan kidukilak tum phan stame alang li PMYG alang linang pilo sarkar arona teng pen ni tum aphana pipi melo lapen claim pi melo lapen alang li phang stame thang ta MSC man stame pumowe lapen alang li ke claim teng pen si na pipi me posi MSC phang stame churulo lapen ladak ke ja tum phang stame alang li tum ahok pen nang claim pipi me posi alang li tum phang stame akiru pilo don kon bang dolop sona mesen hen nang pila ake hai singtok bi na to phan nang bidi sore na pi mat nang claim pi ga do ve ke la alang li nonamat alang li nang pi nili hemlo la pen men bi hem don nilo la pen ronjit sengnar hem don thomlo la pen alang li mithang hem pen humpli alang li budi sore na pi la pen arona teng pen sina claim pi milo la pen patang pi milo Lakhaingor athok dwarbagori MSC constituency ke parlo during PS angkang along polling station hini ke pa doji mate kache thak jiaphan rongame kar sarlar political leaders lapen BLO atumpen chingrum si election commissioner mate election officer atumpen alam thekelong atengpen jakhongpon phaingora troxy arni during LP school ahem along kachingwai ajaime ke pamanpon
Labang so kachingwai ajai mek along Rongmong Williams chairman Rajen Ingti Dwarbagori ASDC Meipu Rajen Hansi during LP school lo Thanbang mate BLO Arpugedu Dilip Singner Congress IPN leaders Jiren Ingti lapen rong amikar sarla ratumpen chetongdun. Lason si election commissioner mate election officer atum along alam thekelong ateng pensi nilitum during ahabar along ta population ke ongdung pen ajok nilitum during PS angkang arlota polling station hini donangjipu alam the chingwai che thanponlo athe nilitum during PS ke parlo arong thepik an lapen arong helo pik an election ahota armuke ongpen ajak ingting ku kan titilo lapen kelongji avot an sitami apor pen tangdon un edetpo vote kang thimlong le det titi la swapot sinilitum during PS ke parlo ke polling center hini donangjipu alam the aputha chingwai chingsai pen election officer election commissioner along alo pale popusi pherangke atomalong nangche thandun Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong news Pini labangso elitum during polling station long polling station hini ke thagi pu ke chingwai along elitum mahin pengece parain sitame jitu election commissioner pen mate election officer tumpen labangso ke thagi awar side dulu nang tum chingwai pen lo nang panle noi pu ateng pen sinel tum chingwai lo la sila solo palet along jitu hearing pudui laso all political party leader to kan hangi la pente jitu non ke role bo mate non ke do bo ma sarkar atum phan sita hangi council team tum tha la sila hai kado we ke pachun dunji phan sinelihin ben sita me chuning ridun thu la bang solong team Karbi Anglong mate all political leader atum sita me laso koson si polling station hini ke padu jima so kan kabor itu ni pansin nelihin pensioning di luar hemala dak kado beno nak minang le pote bang suri sira bang haroh ini mate bang haroh ini rat dulu laso nelitung ke isi puling ke kasik sak dupik la pente laso puling andar ke parlo kilometer koi do kecil lasi non puling ini thak lo pote ke hilu tum tibok chat po aku kedam ke bang tasap ke joy dupo.